수고 잘했다. Freelancing ni kalong website dungo YouTube ro khai ba Facebook page monetize khai ni ba struggle khai imo bona freelancing tayo. Good morning, hambai chutuna ani daily vlog video rong nai tung bagai tabok thui basagai biam khai ka biam khai tabok khai ang brush sugo balas ang tu ko nai tu kui pe khai mai chana tu kui kasang kha so tabok khai tab chakano chani mo chokha mamane kisa tai ron di hin kana ima khai ain je khalnai 네 하이 수고 잘했다. So tabu kai mai jaga no imo kai bolong hak alu bai bada kopi baji wakan sanjang milong rujak so delicious. Meza Lili wow bini color bai ni color se milai khable musi te hoi koroi kisa fresh amkha so tabu kisa ani kamu khai kalo mama ni kopi ka ba tabu kisa ani kam khai kalo freelancing ni kam tongo amolo kisa khai kalo so freelancing amolo tongoi khai mano amolo nong bo khai mano laptop ba desktop rok tu khai kisa gam plate thabro khai mani pamano phone ro bai so laptop rok tu khai kisa gam plate so ni tabo laptop kari kho ang laptop nani mucho bani rok pa lagai freelancing khaina khaini hi tongmani so tabo phone bai se khayo tong khai amobai nung bo khai mana tabo freelancing ni kalong website tungo invest harano invest free khai ma without invest no bai khai mana phaibar tungo upwork freelancer so moro khai kisa ekdom real fle freelancing ni website amoro khai free oro invest khai na ya bas no kisa ro profile gam khai khayoi gam khai making khai profile ka profile nang banai khai nang emne oro job rok post ro khai borok nang mangai thanai so ang khayo kha government job hinai internationally babe outside country ni buru rok po khayo chini bangladesh ni buru rok kabang khayo ibana freelancing ro khai kai kisa time marogo kabang ma time marogo nong nugo achogui toi khayo to amni bagoi nung time kabang marogo embile kisa nango kabang dite kam oro kabang kam to imo freelancing imo che imo khai ni skills ni uporo depend khayo nung ni busung jora skills to amno nai bong job ro khai na job ni bagoi nung khayo so ang jebo khai nai online
je kabang Fiverr go khai freelancing ni oro freelancer oro go khai job mani bagoi profile ama activate ma khayo amte ko suro to khai imu mung sa maya nung just account create khai bayoi jaga nung khai mana kam rok bo imo easy se rang withdraw khai mana so $3 khai chini Bangladeshi taka bai maybe 300 rok onlo nakle so boaro orani kisa khatai larogo no khaile imo ang jibo khai imo ekdom real side ani sisar bo khayo ang bo khayo ang kabang kaka khai jia tabo se ang kisa khai खाइने लाई खापले फोकस रगै कामा खाइनाय गाम खायै सब स्क्रिनशॉट रग जों बावमनो नायो जदि ठीक दङ हिरखाय बचना पेमेंट खाइ रहिरुफले अम $3 रंखाय परियो नों आमनो उइद्र खाइला मानो आरो जदि नों खाया काबा खायै काम खायै 10k रक रंखाय निबो नों उइद्र खाइला मागो ताबसे तिकु त aro nung so tapo khai sana freelancing ni kaba website to khai nai obab kare ekdom freelancing ni website ro khai nai kama omti kosol tongo YouTube da nai khai no kaba ma nungoi manno sima kare je online na income khai manai jate omte he kai real site bo tongo he kata somos holle ani YouTube ni khai imo bo monetization goi irobani ads running undo fle $100 khai se $100 khai withdraw khai lamana $100 uya kho khai mangai thana ongoi thana jangkha ma khajangkha sweater ma jongkha ang je tabo go YouTube khai ba nong je go blog khai YouTube ro khai ba Facebook page monetize khai ba Instagram khai imo bo na freelancing dayo khalayo no freelancing course khai ni thangkai Facebook marketing YouTube marketing omorobo oro shikai jao freelancing course dayo এই YouTube ni ima তারপরে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট মানে অল যে ইন্টারনেট নি প্লে freelancing laita nung internet songjok kori khai amo freelancing romjaya freelancing among saso company bai chukti khai kam khai rogoi binimoye je dollar barang jong manna amona hinple freelancing khai YouTube barang niji na mala khai bakha khai always down to atung ni mo jo ani mic kore kho ani background gam kore kho camera gam kore kho sang balai khai bakha kani je kisa bai happy tung thai ni ja tung kisa tung khai amo bai happy tung thai